Vamos allá. Un proyecto arqueológico en el que vemos aí como se ha dado unha puesta en valor del mismo. Por lo tanto, que esta autovía está garantida a súa finalización. Hoxe 23 km, a finales de ano ata Palas 42 km, en obras xa os últimos tramos para a chegada a Bacolla, e os tramos que quedan, dous tramos que quedan no medio, pois se licitarán neste ano 15 e, se é posible, se adxudicarán e empezarán no ano 15. Por lo tanto, estou, pois, lóxicamente, contento de poder confirmar que Lugo queda unido por unha malla de autovías ao eixo atlántico, que era un dos compromisos que tiñamos nesta difícil legislatura. ¿Sacamos? Esto se saca hacia arriba. Muy bien, ahí está. Perfecto. Pues nada, ¿lo vais a sacar de aquí? ¿Lo vais a sacar de aquí? ¿O ya definitivo? Bueno, enhorabuena. ¿La abrís esta tarde, no? Sí.